pa da budemo tu. Prvo je najglavnije da nas prihvate. Manastir. Dvije crkve. Selo. Jedna je u Groblje, Svete Trojice, a sve... On ima kuću s kućom. Komšija, moj tas je. Tako su pričali. Sad nešto pričali. Oni su... Moramo da uzemo neke ljude za anketu. Zdravo. Zdravo. Nije opet čovjek. Hvala mi, nadam se. Očekujem. Ja bih sad molio sa ljudima razgovarao da vidimo samo da kažemo gde smo, šta smo i šta su sljedeći koraci gde će ih postati. Ja sam već dao nalog da se vidi šta treba da se uradi što pre, da se ovaj objekat stavi u funkciju, što se kaže, kako treba. To je prva stvar. Drugo, danas ću odmah nakon ove ovde, ajde da kažem, posjeti i razgovora sa vama da tražim od strane i AVM-a i EU da što pre krenemo zajedno sa opštinom Istok u ono što je najvažnije, to je da se izgrade obnove. Dok se to ne stavi u funkciju, neću osporavati vašu odluku, dakle kako god vi budete odlučili, ali mi... Imate gradsku, jeste imali ovo gradsku vodu? Može to, neće to dugo da traje kad krene da se pravi. Da, to ide brzo. Da mi brzo. završimo ovu birokratiju nešto. Su svi mali, stari, punktom od 51. I sad se već tamo Studenice, Kaličane, Orno Brdo, Radavac. Mislim da smo mi negde upoznali javnost da smo sa meštanima sela Ljubožde ovde kraj Istoka ne tako davno po prvi put se susreli kada smo razgovarali na i njihovu inicijativu, ajde tako kažem, povratka u ovo mesto. Danas, onako kako su mi to rekli, pokazali dolaskom ovde, to jest povratkom fizičkim i njihovu upornost da se u Ljuboždu trajno vrate. I ono što smo prvo dogovorili jeste da obezbedimo minimalne uslove da oni ovih dana borave u jednom objektu koji ćemo mi adaptirati. Ono što sam tražio već i dao nalog jeste da se odmah krene u proceduru rešavanja pitanja papirološke dokumentacije i svega onoga što treba da se reši kako bi krenuli u obnovu i izgradnju kuće za 13 porodica koje će se vratiti u Ljuboždu. Ministarstvo za zajednice i povratak će biti tu svakodnevno, naravno, na različite načine da ovim ljudima pomogne, da ta njihova upornost se ni na koji način ne smanji, da njihova želja se ne smanji pre svega za povratkom i nama je značajno da svih 13 porodica koji su izrazili želju da se vrate ovde što pre dobije krov nad glavom, što pre dobije svoje kuće ponovo obnovljene ili novo izgrađene i da će Bog što pre mi sa njima u tim kućama nazdravimo i popijemo prvu kafu nakon njihovog povratka, da tako kažem, da se tako izrazim, i to će biti najveća satisfakcija. Želim da se zahvalim i opštini Istok koja je izrazila spremnost da pruži svu potrebnu podršku kako bi što pre rešavali te birokratske procedure. I mi ćemo ovo zajedno raditi i sa Kancelarijom Evropske unije i sa organizacijom AVM. Opština Istok je deo našeg projekta RRK
i u sklopu sa tim ćemo dakle pored kuća koje ćemo obnavljati i graditi i ovim ljudima pružiti mogućnost da i kroz grantove dobiju neku malu pomoć za početak kako bi možda započeli neki posao koji mogu da se bave, o tome smo usput i razgovarali, dakle tu postoje već neke ideje. Na kraju krajeva, želja i cilj nam je dakle da i na ovaj način pošaljemo i drugim raseljenima vrlo jasnu poruku da se uz upornost može sve. Neće biti lako, to smo mogli da vidimo čim smo danas ovde kročili, da su dakle uslovi minimalni u tom objektu u kojem će oni da borave prvih dana, ali i nakon svih ovih godina želja i upornost koja je ostala kod ovih ljudi je nešto što je najveće, što u ovom trenutku imamo. Naša je sad obaveza da to podržimo na način koji sam to objasnio.